welcome. Selamat malam. First, I must say terima kasih for our supporters because it's not easy to come here and catch this rain, waiting if it's gonna be game or not, and they're waiting, and the support was amazing. The support was amazing, and for sure, the players, the extra energy that they give inside of the field was the support of our supporters today. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fans kita. Tidak mudah untuk datang Parepare dan juga cuaca yang tidak bagus dan mereka harus menunggu kepastian apakah pertandingan dilanjutkan atau tidak di bawah guyuran hujan. Jadi saya ingin menekankan bahwa dukungan daripada supporter kita luar biasa dan inilah yang memberikan energi ekstra kepada pemain-pemain kita untuk tetap bisa fight di pertandingan. We have more than one key. First, the supporters, fantastic environment, and second, of course, the players. Kunci daripada keberhasilannya ada dua. Pertama itu adalah support dari fans kita, supporter kita yang datang. Yang kedua adalah kinerja daripada pemain. We have many chances. On the first half, Rans have subtle chance, score goal. Football sometimes is like this. We have more possession ball. We have 19 goals attempts against 4. We have 12 shots on the goal against 2. And corner kicks also we have more. But I honestly don't want to speak about the referee, but I must say one thing. There is one rule that when the goalkeeper have bola, they cannot be more than some seconds. And I count first half many times the goalkeeper have bola more than 10 seconds. This cannot allow, and especially after they are winning 1-0, more than 10. If the referee want to make and want to help the football on Indonesia, cannot allow this because after the supporter pay the ticket to see football, not to see the goalkeeper more than 10 seconds with the ball on the hand. This is not football. And after sometimes we almost call ambulance because they are winning and they stop the game. And the referee make everything to them. When we start winning, see, the referee almost push the guys. They are running and pressing high. They are tired and they push us to make throw-in, to make corner. Come on, the rules are the same on the first half and also special when we don't are winning yet. The referee allows everything. And also one thing, and I don't have nothing against the referee, man. I just want to help. Tomorrow I don't remember who was the referee. And the people, I don't know if because I speak the work, because I just want to help. I just want to help for it. Because sometimes players have bad decisions, have bad performance. Sometimes coach have bad decisions, have bad performance. The referee is the same. Sometimes have bad decisions, have bad performance. And this, what I am saying, needs to improve. The referee must see and ooze, analyze and judge the referee. Cannot allow one referee like this, man. How can it possible we want to make substitution? Who decide if we make or not substitution? Is the head coach, not the referee. On the moment that we have the ball, we want to make the substitution. On the moment that is defensive free kick against us, we cannot be pushed from the referee to make the substitutions. We want that the game continued, and after when we win the ball, we make this. You see
the best ligas on the world, you never saw a referee make this, just in Indonesia. And I try to help the people say, oh, you always speak about the referee. Come on, all the same mistakes. See how many mistakes. I don't want to speak about the referee, but please, you have anything against us, because if they make mistakes against opposite team, I speak also. I don't have afraid. I'm here. I want that our team, our players can develop. I want to make good games, and this is our target. And sometimes the referee don't want to have game. Always ball stop. And see, very easy to show yellow card to us. Very easy. I don't understand. The rules must be the same. And I must say one thing. For me to see the team losing the game and see opponent team making this and the referee allowed, and after we change the score and we start winning, and the referee press our players and give yellow card. This is not good. Please improve the football. Our supporters come here to see with the rain, not deserve this. Our players, our staff that work hard day by day, training by training, not deserve this. Please. Terkait pertandingan, kita punya banyak peluang, terutama di seluruh pertandingan. Rans memiliki satu peluang di babak pertama dan mereka berhasil memanfaatkan peluang tersebut, langsung jadi gol. Dan di seluruh pertandingan full time kita punya penguasaan bola yang lebih daripada mereka. Shoot kita atau peluang kita 19 berbanding dengan 4, on target 12 berbanding 2, corner juga kita lebih daripada mereka. Sebenarnya saya tidak mau bicara bicara tentang wasit, tapi terlihat hari ini. Kalian boleh lihat pada saat mereka menang, memimpin 1-0, dan penjaga gawang mereka mengulur-ulur waktu. Saya menghitung sendiri. Saya tahu bahwa ada aturannya bahwa penjaga gawang hanya punya sekian detik dan dia harus mulai permainan kembali. Dan saya menghitung berkali-kali dia memegang bola atau menahan bola lebih dari 10 detik. Nah, harusnya menampilkan performa yang buruk, mereka akan dianalisa. Pelatih juga tidak luput dari analisa atau asesmen atau juga konsekuensi dari performa buruk. Tapi di sepak bola Indonesia, saya berharap ada yang menganalisa mereka, melihat performa mereka, kepemimpinan mereka dari pertandingan ke pertandingan selanjutnya. Dan hal ini kepemimpinan wasit ini harus betul-betul ditingkatkan. Dan juga saya sampaikan bahwa yang punya hak untuk mengatakan saya mengganti pemain ini di suatu pertandingan adalah pelatihnya. Terutama pada saat kalian lihat tadi, kita sedang Rans mendapatkan free kick, pelanggaran, dan seharusnya ini pergantian tidak bisa dilakukan. Saya menyampaikan kepada mereka, tunggu dulu, karena organisasi servis bertahan kita selesai dan mereka melakukan free kick mereka, baru habis itu diganti. Tapi mereka tetap melanjutkan. Dan di liga-liga terbaik dunia di sana, di Eropa, ini mereka tidak lakukan. Coach punya hak penuh untuk menentukan kapan dia akan mengganti pemain-pemainnya di lapangan. Dan sepertinya wasit tidak mau melanjutkan atau membuat pertandingan bergulir dengan bagus pada saat tim kita kalah dan banyak mengulur-ulur waktu, melakukan pembiaran
Kalau misalnya saya teriak-teriak terus, mudah memberikan kartu kuning kepada wasit, yang mana saya hanya menyampaikan hal-hal yang memang standar di dalam sepak bola atau aturan sepak bola daripada menerapkan aturan-aturan yang sebenarnya. Jadi tolong tingkatkan kualitas kepemimpinan wasit. Fans tidak layak melihat hal-hal ini terjadi berulang-ulang. Baik, selamat malam. Pertama-tama saya minta syukur kepada Tuhan untuk hasil yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan yang kedua, saya dan teman-teman mengucap syukur juga dan berterima kasih kepada seluruh supporter yang sudah hadir di stadion pada pertandingan malam ini. Walaupun cuaca lagi hujan ataupun lagi tidak baik, tapi mereka masih berkorbankan waktunya untuk datang dan mendukung kami di stadion. Dan yang ketiga, saya apresiasi kinerja teman-teman di lapangan, apa yang dikasih motivasi oleh pelatih di ruang ganti semenjak babak pertama selesai, kami boleh lakukan di babak kedua, dan memang kami rasa ini kerja keras kita, dan apa yang kita berusaha dengan sungguh-sungguh kerja keras, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan untuk kedepannya semoga ini menjadi modal untuk kita untuk di partai home nanti, di partai away nanti, untuk bisa mendapatkan hasil lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih.